Kakitana kange tukuchamania harukiriro na romo tegere Omero TV ngeta ya nudretwe urina utuko bobwega no gukira urina thirie njaga ya mwiro nibambetaga Dennis Mutuma Muthomi imbetegera mbethirange gutamburukiria nteto cietu cia Omero TV rukiri Tombiri na Mount Jegi ndio rais wa nthiguru ya Kenya William Ruto ndene ya county Emero. Ala rais arombera kwithirwa akiandamana na atongeria bangi bare munini wa Professor Kithure Kindiki, governor wa county Emero Reverend Mutuma Ntoithinkia na atongeria bangi ba county Emero. Arabara ithira bagikinya ndene ya Emero National Park nikenda gutegera mantu gathumba Jegi witi na mbere Bonterizi. Akiaria rais William Ruto nonekene kugwirirwa uritingoge ba munini wa Professor Kithure Kindiki, akiuga nonekene kuritangoge urako kubatara na nkuruki na shumirite na kuritanyeria ngoge nawe bwega nikagitana kare rais onekene kumeneria bamba ba siasa baraugite ne kabetete na mbere na kuringa siasa cia kwathorana Kenya akiuga kagita ga siasa gatakinya na kagitana gaka nigakuritira akenya ngoge. Ni mutongoria wa nthiguru rais William Ruto athiatene na tongoria kathumba Nteriji Emero National Park na arabakinyete na chekisa korea antora bakinyangiro bikuria bioni njau na barabange boroerwe ni nyumoi cia kithaka. Watu wanasema wanaleta machama. Tunataka kuwauliza kwamba nyinyi miaka hiyo yote mmefanyia Wameru nini? Wewe ndio rais wa kwanza kukanyanga hapa kwetu Nyambene na kupeana checks zile za mbadi za wanyama. Mheshimiwa Rais, ile kazi umefanya kwa ground haina watu wengi. Ikuja tena 2027 na chakula imekanyagwa, watu wengi watakuwa wamekufa njaa. Kwa hivyo tunaomba sasa hii mitigation ifanyike. Au ndovu wapambane nao saa hii tuweze kuvuna chakula yetu na watu wetu waendelee kuheshimu. Wildlife conflict compensation umechagua kuileta Meru. Tunajua Kenya ni kubwa. Kenya is made up of 47 counties. Na umechagua Meru County ikiwa ni county ya tatu kuleta exercise ama compensation exercise kama hii hapa kwetu. Antoba Meru ibo wiretwe president atotarite twiba thatu kureterwa mbeca hii Kenya. Ibo wiretwe so far constructed 200 kilometers of electric fences and installed beehive barriers in high-risk zones, helping communities to protect their farms and their families. Today, local communities are at the center of conservation and conservancies expanding, and the residents are trained in wildlife deterrence and conflict mitigation. Excellency, kukuja hapa siku ya leo unadhibitisha vile umechukulia mambo ya wildlife conservation and harmonious coexistence between our wildlife and the people in the areas surrounding our game sanctuaries. Mimi mwenyewe kwangu ni 5 kilometers from this park on the other side. Oriuna rokira isiake aria na wetate nibonete nibwa yaba komba kwetha bakire anto ba nyuma ya miakele ende tekoria miaka kathomba monka family ikethra kinya ikiasia werero. Angalia mambo ya compensation. Kuanzia 2013 mpaka 2022 karibu miaka 9-10 ililipwa pesa bilioni 2.7 2.7 billion. Lakini kwa miaka 2.5 tumelipa pesa ingine shilingi bilioni 2.8 2.8 billion. Ni mpango yetu kuhakikisha ya kwamba sio jambo la kawaida mwananchi anapoteza mimea yake anangojea miaka 5, 6, 7 kulipwa. Mtu anauawa na ndovu, familia inangojea miaka 5, 6, 7 walipwe fidia. Ndio mwaka uliopita nikaamurisha wizara yetu nikawaambia we need to change the modus operandi. We need to badilishe ndio tuhakikishe ya kwamba fidia inalipwa in the shortest time possible. Going to be blending. Tutakuwa tunalipa ile ya zamani lakini vile vile tunataka tuanze kulipa ile current wetu pamoja na wardens wetu kuhakikisha kwamba report ya mifugo ambayo imepata matatizo na wanyama pori
ripoti ya mambo ya crops ambaye imepata matatizo, ama mwananchi ambaye ameumizwa ama kuuawa na wanyama wa pori, hiyo report inakamilika ndani ya siku 90 days. We must complete the report, alafu tuanze kama serikali kuona kama itawezekana tuweze kulipa within 4 months, we pay compensation. Nikiripotera Meru TV kuma Murera Meru National Park, Gembe Central, Beta Mukiri Onkonja. Kere ripoti ingine ati mutongeri wa kiama kira kijikeneta inject na mutongeri wa jikeneta Murara Kibaso na itithiti na mbere ndio nga yawe aja county ya Meru aria akarine metha ntoto ya Meru TV arombete mbeo mbethi kujukibande na kinyakura nikenda abakareta maugararuku kagite nega kuringa kura cia mwaka jwangirije 27 na kinya arombete na giteo mbeo mbethi kuma county ya Meru na nkuruki county muturi ya Athrakanithi kurungama itene bya siasa no Antonio Njira ya gwikuria kiri siasa. Jeff Wagutuma na rugono nawe mutongerio kiama kia eject wijikene ja Murara Kibaso na thithitie ndiunga yawe ntere cha county ya Meru ni aria kiaria na metha ya nteto ya Meru TV na arombete nthuki mbithi kujukia ibande o amwe na kura nikenda kiri ithurano twitite bakethire bakiringira atongeria babethi kura iu. Sisi tumeanzisha vuguvugu ambalo linaitwa Not Too Young to Lead. Yaani sisi si wachanga sana kuongoza. Na ninataka kuwa encourage vijana wote Kenya mzima. Kwanza kabisa, ensure kwamba uko na kitambulisho. Kitu cha pili, ensure kwamba umejisajili kuwa mpiga kura wakati ambapo registration of voters itafunguliwa. Nkuruki Murara Kibaso na kuria nthuki mbithi kuma county ya Meru Nandi kumira na kurunga maite mwanya kiri kithurano twitite ke mwaka jwa 2027. Hawa ambao wako kwa upinzani ambao ni kina Gachagua, Kalonzo, kina Linturi hawawezi kubadilisha Kenya. Tayari tumeona uongozi wa William Ruto kwamba si uongozi mzuri, lakini hata ukitoa William Ruto na uweke hawa kina Gachagua na Linturi bado itakuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo sisi kama vijana tusijitolee tu kupiga kura, tujitolee pia kuwa viongozi. Mimi ningependa kuona Gen Z Kenya mzima wakianza kujitolea kuwa wabunge, kuwa seneta, ili mlete ile mabadiliko ambayo mnaitaka. Yani kwa kizungu tunasema you are the change that you want. Irombare yawe Nandi ni Meru bakethira bagitikiria mantu ja kweja 1,000 na 2,000 ni a siasa na kuromba Nandi mbecha iu ni chithira chikithithia barabara o amwe na masibitari. Kwa hivyo wale viongozi ambao wanazunguka na pesa ya wananchi wakiwa wamejaza kwa gari wakipatia wananchi mbalimbali, wataka kuambia kwamba wakati itakapofika ya uchaguzi mtaelewa mbivu na mbichi, na sasa hivi vijana wa Kenya wameamka na wamefunguka macho, watafanya uamuzi ambao utakuwa ni wa busara sana. Kwa hivyo mimi naambia watu wa Meru, wacheni kukula barabara zenu, wacheni kukula hospitali zenu, wacheni kukula shule zenu. Sababu hii pesa mnapewa kidogo kidogo ya haraka. Kujeni watu 1,000 panga line, hii ni okolea, hii ni ya kuwasaidia, mnapewa mwavuli, unapewa 1,000. Hiyo pesa inafaa kuwa imewajengea kitu ambayo inaweza kupatia vijana wa Meru kazi, wale ambao wamekaa kwa jaba base, kwa sababu kuna vijana wengi huko Meru wamesoma, wengine wameenda colleges, university, wengine hata ni wakumalizia form 4. Lakini kama kungekuwa na viwanda mbalimbali hapa Meru ambazo zingejengwa na hiyo pesa ambayo mnapewa, hao vijana wangekuwa na kazi, hawangekuwa idle. Kwa hivyo nyinyi mwanze kuwa ni wananchi ambao mnaona mbele, msiangalie tu njaa ya saa hii, ya njaa ya saa hii ya 1,000. Muangalie mbele miaka 10, miaka 20. Ni nini mnaweza kufanyiwa kama mradi ambaye itasaidia watu for the long term, not the short term. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Kere ripoti ingine ati seneta wa county ya Meru Gathuri Murungi urekinyanwe mtonge munini wa speaker dene ya bunge ya Senate na ugetageta na mbere na kwariria ana nikenda batatumira ndawa jambo gitana kinyancho bindege ne watho rakinya akuga we ageta na mbere gutetera miradi ya witi na mbere kiri county ya Meru iria ni ongoge yawe ta seneta wa county zi akirikiria na rombete kinya barabara cha South Imenti gutigira ni cigwikirwa ramini kenda chitegethi kana gukinyaniria wirane Bradley Kari ombere gwikira akire baba bagishiko bunge kiu ke South Imenti eze ni ameria senator wa county ya Meru.
tugachumia tu support talent na tuirana betu batigane na mandao ya kulevya, batigane na nchobi, batigane na bangi, batigane na mantu jange jara jatuma maisha jao jaduka. Tuena ala thirikari nene, we have also responsibility ya kuhakikisha na hapo kuona munapata maendeleo. Si ni kweli? Mulipiga kula mingi ya national government ya William Ruto na Profesa Kindiki naye pia kwa kula, lakini pia yako. Nabo ilazima batuitira ngoge yeto na bagatuitira ngoge bale getene. Ndiacha Kionyo na Arua inkwenda barabara ya kuma Kionyo ara factory ikinywa Kanyakine nondo tuina endikuote njero ya Bogeta sub county. Si ni kweli? Ibo kwenda ramye wekinya Kanyakine nekenda muntu uma Kionyo acha weteta Kanyakine utabati kweta Nkobo le weta Kanyakine kenda wona unduma kire DCC. So ilazima barabara eu ekirorami na mekanyakine nekenda ntuba Abogeta West bombo connect ya DCC ale moja kwa moja. Watiga ng'ombe wekereteria okogeanga ogatethwa no kwa sub county ugachoka ke ng'ombe yai ya ku haraka kanduthi gakena maraka ndaika ithano kagaitia kaire nikenda babwe na bwe bomba kuona service gakwina abwe ibo kwa na mantu ya jau bwenda ramye wekerwa ibo no ntokurira twaringire 400,000 irando rieto irakurire anko ire ankoro cia 2022 iwicho tukuromba itutethie tuonera miaka Kanyakine wita Kionyo wita Kanyakine yume Kanyakine ite mitungo na mantu jange ja maingi enge kweri kuma Kinoro eje Gaturi eje Kionyo na egwatane na yume kaire Kinoro eje Gaturi ite Gandene ichoke na mekaire egwatane Kanyakine nikenda ntubetu bakara sawa. Akari kuma ntere che Isiolo na bamwe ba anto barabe thagero bagitetera igioto kio muntu ne bashumirite na muthuro jo munene na kumeneria itagarire mutonga umwe wa nterizi oro kurikana neka akugeria kwiriga imwe ya barabara iri akari batumagira gwita ngogene ciao ni arankurukia akari baba na nde barombete governor wa county Isiolo amwe na tongere bange gutigira ne bagutonyera na kwarira mutongozo nikenda aketherwa agita mabati jaraja rikirite barabara izi na nkuruki kiwanja kira kithagiro kiri nterizi nikenda akari bakomba gwita na mbere na ngoge ciao. Atheteria cia muingi kaunti ya Isiolo ni baciumiritie na kumeneria mwitongo mora wijite na kwiria barabara ira biashara bakulukira betete nguine cio untu bakua biashara baiba ingite ngui cio kwa kaita riu. Since childhood yangu nilikuwa napitaga hapa saizi tuko Bera Ward. Hii ni supermarket on my left 101. This building ni plot ya mzee anaitwa Abdi Gamadit. This is a corridor. It is a public road. But what I fail to understand, kuna mtu saizi amefunga hapa. Hapo nyuma ameweka mabati na huko mbele ameweka mabati. Kutoka childhood yetu sisi tulikuwa tunapita hapa. This is a public road. So one funny thing, tunashangaa na ni kitu ya kushangilia na ni ya kushangaa. Mtu anafunga hapa akisema ati hapa ni ardhi, ni ploti. Anataka kufunga. On behalf of our services and businesses, there's a person who came and encroached this area. Akakuja na surveyor, akafence. The way you can see it, it is fenced. Amefence na akisema ni yake. He has encroached, and this is against the rule of law because it's a public road and it should come with a legal document to show that this property belongs to him. But there is no way this property it says because this is a county property. It's a county property. Hapa kuna mtu amekuja na surveyor wake. Na hapa ni barabara. Na kuna wasichana wetu wadada zetu hapa wamejituma kimaisha, wamefungua biashara hapa na wamefungiwa biashara hapa. Na walikuwa wanaendelea vizuri. Hapa paka gari ilikuwa inapita. Tumekuwa tukicheza hapa Kariokoo tangu utotoni wetu. Hapa ilikuwa barabara, ni access road, ni njia fupi ya kwenda kotini na ni njia fupi ya watu kutoka county council huko juu kukuja kuingia town. Kitu ya kwanza tunataka kujua
ni ofisa mgani kwa hiyo Department of Lands mwenye alidhibitisha akapeana barua ya ardhi kwanza, huyo lazima achukuliwe action. Na rero mbare oria mpwekere thirikari ya kaunti ya Isiolo ni utiela ni ukumela ne karita mabati yara yairiete barabara-ene ye amwe na kuyukiria talere kiwatho antu baraba kweria kuoya into bia mwingi. We are appealing to all government entities from lands to DC. Riboti ingine ati akariko mantere chikamuteria ndene ya wadi ya Igamba Ng'ombe ne bashumirite na muthuro jombo nene na kumeneria governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki amana thirikari ya county ya Tharaka Nithi no ntobako jukia mora mojoro jure interizi paterikite na kuingia wirane boraba ikirite akaribaba kuringana na kari baruga bakarire nduguru na beka wirane na thirikari ya county ya Tharaka Nithi ate ithiro kibathondekera barabara cia interizi mbere ya bobe thira bakijukia mora mojoro jethagirwa juro teroruru kintu kirana ndi akariba ugite monkera nandi wirane bobo botarikia kuingwa ende thirikari ya Tharaka Nithi ni thiretwe ikijukia moram achurajo interiu na muthuro munene akariba kamutirie reri wandi Igamba Ng'ombe ibebumirite na kumeneria ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki gwakira bakuga Njoki na gutumira into biago na ibata kuguneka nabio muno bakigweta mara mwira yegitwe kinjo thirikari ya kaunti kwa mianka ende kuma ntere-inu. Muthomi Njoki no inataka ya kutomagira into bieto nataka na kupe community nero atigene into bieto katole mantu Muthomi Njoki muchoro wakwa negwa kegwa arare negwe inonda atemira thuro goko nde chairman wake lakini amwana gwa atogendithiretie ntikuona ukaya kwa titigana mainto bieto na bitigo totethia tafadhali nero atige na akome agua akomere agwari bathi na are tuguruka bakugura maramu betia na ara neguruka bakugura baya kamutiria bakaya bakarumeri nyani ria buri tukurega kuma munde tukurega bakiuga kira kibathuritie muno ikuigwa bota community ya Kamutiri banenkanire kithaka kiago kienjwa maramu thirikari ya county ingo batetheka inde gutie kio batethekete na kio mwanka thaino riu turigetwo atiri public health amritwete kende tutethia umundi tio tiento kitagata kitutethegie na maramu ino itukurigwa community project nere community project yo itokomaka muno rire kurutira were muntu individual atambite kuona community mbene untu guku araba ugite bagwatanirite na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi banenkanira maramu na baruthirwa barabara cia ntere-inu giuntu kira thirikari ya kaunti iregete kuingia mwanka thaino twaronga matwauga maramu ene kirutwa community gijeno Kamutiria turimirwa njira twanenkanira njira ino yumite ya gwato ya thikumira kayuki na ruguri tutenjirwa kajaga kayumete kathikanyere tutarimirwa kana kaumete na are goro kuma nkolo nyamura sukuri nkorongo kathi kugira sukuri mwenja uno ntwarimo tutenjirwa sukuri mwenja arimo babara nkorongo patithi kuraura athi ya mwenja pati ya mwenja ajiri atwacemania twangiri na ngavana twera no tikagite ngari ya kuruma maramu nyani riri kairi Kamutiria ta benefit daino bari kuwa maramu ya mana na iturekire mutege turo kimwe twauga gutire maramu karumo akairi without consultation kiri public aturi daino na wagwa kwina ngari kaya kuruma maramu ageri nyani riri gitauria ngabana tukameiria ngabana na mbaki kana kajire na maramu inoaga twajiri atwakarara bakariukia batwira bakaya baturuthire na engineer giti batura bakaya batucimbira njira batura njira daino atokamata antu mataratibu wakamata kuma tene na itiiriera maramu kuma no kuimanjeni muntu akuya okaire thando kwaga bantu kilomita moto raka barabara tio tuturirwa Muthiani bakiuga batikwenda kuona turakta kana rori no iriku ya thirikari ya county nkarira bakathondekirwa barabara cia gotabura bagwatanirite wona baya kurumende inutinga tukabithia without consultation na tutigwale twikuthukaga twauga turi twinde na ntigo kuthuka mbikana biyo twaugite tuirigerwe no tweri nyango ng'ombe cietu ire kwirako ng'ombe isikwirite ekatirwa nirenge kagweri nyani muntu akathika twagwe tuirigerwe tutairigirwa anende ng'ombe ni agwite au yakua na mwene gatere ende tariu athiete kira nyamura mantu ngari cinge tisi yake itana mapreti sikambire kamata maramu wakenda nenka kwa mpesa
Kwa tuile tuge toketata. Tukuinga. Eno tinkera. Ela ukarara. Nero atere etigakinyeko. Na gakaire. Etigakinya na gakaire twambe todo gwira wao. Twambe todo areka gweta. Twambe todo mera baba inu twagweta. Keripotera Meru TV kuma kamuteria ndeni ya wandie gamba ng'ombe mbeta murimi wa mbogo. Kile ripoti nyingine ate munini wa mutongeri wa kiama ke ANC uroji keneta mheshimiwa Margaret Maite Ntongai akiaria kana kiama kira githirite gigitongero ni Musalia Mudavadi na arekete na kumeneria merio ya MCA wa korotwa ZK iria aritie na kuga ati Meru iri ontakene. Ntongai ugete Meru itekwenda ndoa kaire ni ontoneti kinyuma kire maendeleo na kagita gaka banenkere governor Mutumanto Ithinkia kanyaga kuritira akariba county ze Ngoge Mureithi wapa na araniritie na mutongere gozo wa kiama ke ANC na gutubangania ripoti na njira intariro. Munini wa mutongeria wa kiama kia ANC ndene ya Kenya uria yikine ya Margaret Ntongai na arikitie kumeneria na gukuthuranga miario nominated MCA uria yikine ya ZK miario iria ariti kiumia kithiru riria arikitie kuga ati Meru bandu turi ontakene na ndi Margaret Ntongai yaugite gutinta kene turi ZK no rinta kene. My friend ZK, kindly, kwani komenya you are a woman like me, you are a woman of Meru, you are Linda, ndenda owe ZK, or the oversight, or na makosa in your capacity. Ore deputy majority leader, kana kamitiro karande, bwa karande boka discuss, bwa soka boka wata nampala bwa ofisi nengavana. Bwa karande ofisi ndene boka discuss, boka disagree to agree kenda tumba wa Meru. Ntongai akiaria amwe na atongeria bangi bekuru rutene rurwa Igembe augite thirikari ya Meru County tongeretwe ni Twithinkia ni rungamite bwega na ni gwitana ngugi kitango bwega ararikite kuga ni bati kuhewa kanya ikarita ngugi yayo. Miaka tieriele kana nya less than 2 years itolele tibotoritira ngui toto expect indwa renge and we don't want it toto mienda torenda bokarande as brothers and sisters as leaders boirana ketha ne ako board itakuthithio ketha revenue board itakuthithio ketha all that but toto kwanda komenya ntonya bwatwera batu na toto kathithia we are just people on the ground kato bola itheretie toto kwenda gukumwendra na renge toto kwenda kwerwangania na kuthokia kuthokia mu correct with love kenda tumbotethia Meru ito kwenda kuona Meru ikura miaka eti ito kwenda kuona ngwento ethingia miaka eti Madam ZK rwari ruroraririe ituronere rwari ruru kambiririe kuya ringi Meru County iyaka tukwenda gucoka ndwene ringi indi batu tukarie kuru ba Igembe South itukuromba in case gukethera kwinontu itawone ngavana itawone barabo bateri kwaranie na bombere uturia nteto ruwone cia gutwira no kuona Meru twintakene ringi orira batu turi ekuru tukulaithiri tukona kwina peace tukona ngavana ora twinwe kuma ngavana arayukie gite ituonete agitirimana na antu mwanya mwanya na ate kumakania barabara supporters bake na batari supporters bake ate na mwana wanda no mongo bonde na bekite methene mwe kinya bara competitors bake na kumenya sure bake ya kunganganira na bo gite ki 2027 ituonete karande na bo methene kuka tukuromba tafadhali batu Meru tutekuwa yentakene itoriwa Meru ndetete boya na tuwe na werigiro bo maendeleo ya maingi maturene yetu nkiweta ward irambu metendene ya Thirugaiti ward ngavana wetu itukaribisha kuna Nandi Margaret Ntongai na arikitie kuria ZK ambe athugani bwega mbere aita miario yawe nontu bakwithirwa Meru tutitiari gucoka mathindene ya matata kaire na nkucanio itina kajiragi na nkucanio itina gitumi nabo anjererio pinpointana haters benu bari kumakianine pathangalania Meru nyote pisi ketherereo so katukuromba ndio umwe wa ekuru na nebuo ntuture katuye twebatale antu batethwana ndairia mantu umwe tuye tuwe kindly we need peace itukwenda kuona bo watene ora bura watene kenda tumboketha matunda
nĩ thirikari ya Mutuma. Gavana Mutuma is handle meriele atari yango ofisine mbwe nyaka urwa kona cionthe atiwa akarua ya kuendelea within few days atemenya yonthe yaramenyete ya makai na yarabo mwikiria na ikirwa ni executive wao. Madam, with your team na other MCAs, honorable members, please tukaruora kiani kenge kiandroa Meru tukatora tuthithia to create tag of wars, to create unnecessary competitions, unnecessary talks to anjiriria andwa no ntorende batu Meru tuinyuma kuringa nora bukua nora kukari nora kukari. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe mawa. Matageri wa Meru TV au nwato kurikiria nteto cieto cia Meru TV rokere ugata kuraja nkethira ngicokagira na mantu uraja karikire nkatheti cieto rokire na rundi na nkatheti ya The Standard na nkurukia nkatheti ya The Daily Nation.